berono keluarga sehat kabeh beras akeh Allahumma cukupono berono keluarga sehat kabeh beras akeh duit akeh kanggo Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sekedap melih poso Bu nggih. Muga-muga awake dhewe sehat kabeh, paringi sehat, saged ngibadah Ramadan dumugi Idul Fitri dan seterusnya. Amin Allahumma. Amin. Terus nek poso piye Gus majelisane kalau Ramadan kami dan bolo-bolo ngaji Bu. Ngaji posonan nanti juga bisa di live cacah ngaji kabeh Cahadroh wajib ngaji semua nanti kitab Husnus Sairi dan kitab nopo Ifadatul Tulab nanti sekali katam bolo-bolo yang jamaah yang dari luar pengen derek ngaji monggo tapi kalau gak iso manani Gus gak penting manani sing penting teko iya pengen melok ngaji Gus tumbas kitab wis budal golek barokah ngilmu ora harus manani. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Berarti tinggal berapa pekan melih niki nggih. Kita punya jadwal di Banyumas di Kenigaran. Weh, sektor baru. Heeh. Oh, sak asik Penigaran Bu ya. Sesuk budal kabeh nang Penigaran bingung wong Penigaran. Enek opo kok rame-rame ngono ya. Muga-muga sehat kabeh. Amin Allahumma. Sallallahu Nabi Muhammad. Subhanallah. Illallah. Subhanallah. Illallah Allah Allah ya Allah ya Allah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah
damaikan mati ini zat selaku melangkah gelap hati penuh dosa beriku jalan berarah temuimu di surga terima sembah sujudku terima doaku terima sembah sujudku izinkan ku bertaubat Maulana ya Sami Allahumma salli alaihi Maulana ya Maulana ya Sami doana Maulana ya Maulana ya Sami doana Maulana ya Maulana ya Sami doana setelah ku melangkah gelap hati penuh dosa beriku jalan berarah temuimu di surga oh terima sembah sujudku oh terimalah doaku terima sembah sujudku izinkan ku bertaubat Maulana ya Maulana ya Sami'ana Maulana ya Maulana ya Sami'ana Maulana Maulana ya Sami'ana Maulana ya Maulana ya Sami'ana alamatena soleh baktane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngendikane kapindo ing wong tuwane ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syadi wa taraji adfata ya Allahumma salli alaihi ya kaping telu uga marang uga gawe bace kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang satulur uga gawe bace kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang kaping papat kamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab
Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa darajati Bada yadi saking ulama awe pitu teralamate ingkang dadi cucuk iku saking ulama awe pitu teralamate bocah ingkang dadi cucuk iku saking ulama awe pitu teralamate bocah ingkang dadi cucuk muga-muga kita bisa ngelampahi donya akhirat dan mungkin lagi muga-muga kita bisa ngelampahi donya akhirat dan mungkin lagi ya Rasulullah وسلام يا ربي عاشقني ودرتي أبات يدي يا غير الجود والكرم sifate murid ingkang bakon iku limo dia amal terus gantiin iku husnudane marang
Sallu ala Nabi Muhammad. Pun ngantuk dereng Bu? Dereng? Wangsul jam pinten kita rencana? Los ya? Sallu ala Nabi Muhammad. Nanti mahalul qiyam terus ayo dhewe mangan bareng, oke? Santai tapi santai, oke? Sallu ala Nabi Muhammad. Tobat kapal lombok kadang lurus kadang menggok tengah nopet kapok aku pengen noleh dino wis tahun-tahunan aku alah dadi preman pengen tobat tenan ben oleh jodoh sing iman. Tobat kapal lombok kadang lurus kadang menggok tengah nopet kapok aku pengen oleh tahun-tahunan aku alah dadi preman pengen tobat tenan oleh jodoh sing iman. Bocah keren santri lulusan pesantren bocahe open wis ora mampu
Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah asik. Ayo nguripne flash yuk ben seru. Muga rezekine lancar kabeh. Sing diutang ndang paringi lunas. Arep bodo klambine HP-ne mundhak apik kabeh kok. Poso urung wis bodo. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ayo Pak, lampune pateni Pak. Pak sopir. Yo sing ngisor-isor karet, jamaah isor karet. Weh. Bolo-bolo. Dihidupkan flash bareng-bareng. Muga nambah seneng, nambah sehat awake. Amin Allahumma. Nambah seneng, nambah sehat dompete. Amin Allahumma. Nambah seneng atine, diparingi umur sing panjang sing barokah. Amin Allahumma. Radena dena radena dena radena radena Muhammad
luangkan hidup ini untuk saling mengasihi. Dalam hatiku amalkan sejak dini. Ya Rasulullah Assalamun alaikum Dewa Tarodi ada fatayaji Ar-Rahmatan Alamin Uhail al-Jud Dewa Karami Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa birlana ma madaya wasi'al karami Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa birlana ma madaya wasi'al karami Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa birlana ma madaya wasi'al karami Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Sallu ala Nabi Muhammad. Senyum, senyummu, senyum untuk senyum untuk saudaramu adalah sedekah, adalah sedekah, adalah sedekah, adalah sedekah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah sallallahu alaihi. Senyum, senyummu, senyum untuk saudaramu. Senyum untuk saudaramu adalah sedekah, adalah sedekah, adalah sedekah, adalah sedekah. Senyum, Senyummu, senyum untuk saudaramu. Allahumma salli untuk saudaramu adalah sedekah, adalah sedekah, adalah sedekah, adalah sedekah. Berpikirlah yang positif, murah hati, hati gembira. Berpikirlah yang positif, murah hati, hati gembira. Jangan disalahgunakan senyum, senyummu jangan disalahgunakan senyum, senyummu dewasa, belajar dewasa. Senyum, senyummu, senyum untuk saudaramu, senyum untuk saudaramu adalah sedekah, adalah sedekah, adalah sedekah, adalah sedekah.
disalahgunakan. Senyum senyummu jangan disalahgunakan. Senyum senyummu dewasa belajar dewasa. Senyum senyummu senyum untuk saudaramu. Senyum untuk saudaramu adalah sedekah, adalah sedekah, adalah sedekah, adalah sedekah. Berpikirlah yang positif, murah hati, hati gembira. Berpikirlah yang positif, murah hati, hati gembira. Oh, jangan disalahgunakan. Senyum senyummu jangan disalahgunakan. Senyum senyummu dewasa belajar dewasa. Oh, senyum senyummu senyum untuk saudaramu. Senyum untuk saudaramu adalah sedekah, adalah sedekah, adalah sedekah, adalah sedekah. Padang bulan padang Kaya rino bulane sing awe-awe elingake aja tur sore. ini tak ceritane Aku sepo mangko sore. kurang puas guru ramalan ramalan ora waras dadi takoni dadi takoni Koyo cekakan jebokan takoni wis ketularan. padang bulan padang Kaya rino rino bulane sing awe-awe elingake aja tur sore. ini tadi tani kanggo Sepo mangko sore. lamunane Oleh jutaan ayalane akan awang-awang kating idure Odo jogetan ora ngerti godane setan. tukang fitnah Odo kentayangan senengane marang berpecahan gal bangsa Odo tawuran imam dak kuat godane setan. Lamunane oleh jutaan ayalane kan awang-awang awang-awang kating titure Odo jogetan ora ngerti godane setan. tukang fitnah padha kentayangan Kentayangan kali marang berpecahan tunggal bangsa Odo tawuran iman dak kuat godane setan. lamunane oleh jutaan Jutaan ayalane kan awang-awang kating indure Podo jogetan ora ngerti godane setan. tukang fitnah padha kentayangan seneng ningali barang perpecahan tunggal bangsa Podo tawuran imam dak kuat godane setan padang bulan padang kaya rino kaya rino sing awe-awe elingake aja tur sore. Ini tak critane kanggo sepo mangko sore. padang bulan Padange kaya rino rembulane sing awe-awe elingake aja tur sore. Ini tak critane kanggo sepo mangko sore Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan ridami mulkilahi sallu ala nabi Muhammad
tahirul qalbi nakiyun dakirulillah al-musafa safiyu salla alaihi la akhala wa sifatu subhana man sawwa wa qadati wa habibi wa da'watun najah ya Rasulullah ya Habiballah bantu lana nalqamu nad'uka ya Rabbana Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi ya Rabbi salli alaihi ya Rabbi salli alaihi ya Rabbi salli alaihi salawatullah Sallu ala Nabi Muhammad. Jenengan batin hajate nggih. Ayo dhewe ndonga. Niki wulan Sa'ban muga-muga estu-estu dikabulne kalih Allah. Apa wae jenengan sedaya dari manapun hadir wonten markas niki bawa hajat sendiri-sendiri, masalah sendiri-sendiri nggih. Dipun batin, dipun aturaken dhateng Allah, barokah sholawat, barokah nisfu Sa'ban. Kita yakin ya Allah enggal dipun kabulaken kalih Allah Subhanahu wa taala. Qad kafani ilmu rabbi bil su'ati wa tiyari fa du'ai wa badi ali syahidun bi iftiqali Allah في أساني وأساني أنا عبد صار فخري لملا فقري وتراري الله تعلم كيف هاني وبما قد حل قلبي من هموم واشتغال الله الله
بذنبي أرجوه يشفع لنا بذنبي حديثي وإذا أنشد أمام ركبي في ركبي أخذوا معهم قلبي بل إذا أخذوا لقلبي بل إذا أخذوا لقلبي فبطيبة لحبيبه يا إلهي يا مجيب فبطيبة بحبيب يا إلهي يا مجيب فبطيبة بحبيب أرجو يشفع لنا بذنبي أرجو يشفع لنا بذنبي أحد يصير وإلى تنشد أمام ركبي في ركبي قريبون أخذوا قلبي بل إذا أخذوا لقلبي بل إذا أخذوا لقلبي الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله صل وسلم الله على المعلم الله صل وسلم على المعلم أحمد محمد يا سيدي خير البرية أحمد محمد يا سيدي خير البرية الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي رسول الله أزكى صلاتي وسلامي رسول الله. Mugi-mugi napa mawon ingkang dadi hajat kita sedaya dipun ridhoi Allah, dipun kabulaken kalih Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Lahumul Fatihah. اللهم صل وسلم وبارك عليه فتزل عرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي حيبة وانقارا وامتلأت السماوات وانوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولو تزل مهتر أنواع من فخر وفتلي إلى نهاية تمام حملي فلما استدر بهذا الكوب إني ربي الخلق
ودعاة الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام مهاد القيام صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Monggo sareng-sareng kita mahalul qiyam. Ya Allah, kita bersyukur sangat tesihipun paringi kesehatan panjang umur saged mahalul qiyam ngepasi malam nisfu Sa'ban. Mugi-mugi sedaya dipun pandang kalih Rasulullah dengan pandangan kasih sayang. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Samangke selesai mahalul qiyam duduk kembali tertib sing tenang nggih. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nek pas mahalul qiyam iku ketika marhaban ngoten niku jenengan batin hajate jenengan merem seolah-olah awake dhewe kabeh iki dipandang kalih Kanjeng Nabi dong. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina faktafat minhul buduru misla husni kama ra'ayna qad ya wajah sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rasul qalbika ini, ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Alimus sirri wa akhfa ya Allah, mustajibu da'wati ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi farhamna jami'ah ya Allah bi jami'i salihati ya Allah. Rabbi
Rasulullah. Marhaban marhaban Allahumma salli alaihi wa bihi fa'alaihi ya Rasulullah ya Rasulullah jadal husaini marhaban marhaban sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salatullah alaika. Terakhir kita ndonga mugi-mugi pertemuan kita dalu niki dipun ridhoni Allah. Sedaya mawon ingkang dipun jenengan niati sedekah biniatil ikhlas biniati lillahi taala mugi-mugi saged dados taf'ul bala iso nolak bala dateng kita sedaya keluarga kita sedaya anak putu kita sedaya amin Allahumma. Kabeh dulur-dulurku kabeh jamaah sedaya dipun paringi istiqomah barokah husnul khotimah amin Allahumma. Rezekine nambah lancar barokah, umure nambah lancar barokah, dipun paringi keselamatan dunia akhirat, dipun paringi keselamatan ya Allah, dipun paringi keselamatan datang kita sedaya ya Allah. Ya Allah dipun akui dados umatipun Rasulullah, bareng-bareng dipun syafaati kalih Rasulullah, bareng-bareng dipun tulungi kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin ala hadiniyah wa ala man wa salafuna sholih. Liridhoillah al-Fatihah. Alhamdulillah, monggo langkah kembali. Cekap semanten atur kula matur mbah nuwun Pak Kades, Mbah Yai Muhyiddin, Pak Penasehat sedaya ingkang sampun nyengkuyung. Ya Allah. Niki Pak Satgas-satgase repot teng parkir. Jadi ibu-ibu mawon nggih. Dibantu mbak-mbake sing nom-nom, mbak-mbak sing nom-nom niku Mbak. Ayo santri-santri dibagi. Dibantu dibagi satu-satu. Ndak apa-apa sak cukupe nggih. Sak cukupe. Sumomo kok Bandarjaya kebagian telu yo sak Bandarjaya mangan telu kuwi mau. Kan malah sadu gitu. Ora ketung sak puluk jenengan jajal. Panganan luwih barokah niku. Mambu donga, mambu sholawat ya Allah. Wi enek tumpenge barang, tumpenge unggah rene wi. Damel Mbah Yai niki. Sesepuh. Nggih, mriki Bu, Nggih. Sinten? Mbak Kesya. Oh, mugi-mugi panjang umur, sehat selalu, rezekinya lancar, cita-citanya segera tercapai. Mbak Kesya niki ulang tahun. Oh, bawa lilin juga itu. Luar biasa. Kayak lilin. Mbak yang ulang tahun mana yang ulang tahun? Derek. Tumut. Ya, sini Mbak, Karo dibagi. Bu. Wow. Ayo Mas Sadra. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk alfa mabruk alaika mabruk alfa mabruk ya miladika mabruk alfa mabruk ya
selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Mabruk alf mabruk alaika mabruk, mabruk alf mabruk alaika mabruk, mabruk alf mabruk yaum miladika mabruk, mabruk alf mabruk yaum miladika mabruk. Monggo, nek sing pun angsal ya dibuka Bu, dipangan bareng-bareng saangsale sing rata. Pun sing inggil pun tumpeng, pun enten tumpenge sing inggil. Di bawah saja. Iku Mas Hadroh itu dibagikan di bawah. Sampai sudah disiapi tumpeng ini loh. Kasihkan jamaah saja itu. Kabeh. Tumpengnya sudah 3 ini di atas. Setelah musik Pak Operator. Keonen-onen. Ya. Sebasing. Uyon-uyon. Musik uyon-uyon. Ayo Bu, dimaem sak puluk alhamdulillah. Dalam? Oh, dereng nyekap. Nggih. Siap. Tenang. Wis enak ngene iki. Harus setelne musik uyon-uyon. Langgam serampat. Gonggomino ayah ben sansaya gayeng insyaallah. Sallallahu Nabi Muhammad.